Goeiedag, vandag wil ek bietjie met ons praat oor 'n deel in die Bybel in wat ek regtig dink die mense het misverstaan. En as ek kyk na die kerke vandag, I want to talk about the Jesus Church, die Jesus Kerk. Jy sien, as 'n rolmodel in the Bible, we say our example is Jesus Christ. Ons voorbeeld is Jesus Christus. Tog vertolk ons dit nie oral waar ons kom nie, en dit wat ons doen, volg ons nie sy voorbeeld nie. We don't follow his example. We don't do what he expects of us. En ja, ek wil bietjie praat oor die Jesus Kerk. I want to talk about the Jesus Church. And the first church. Jy sien, baie mense sê die kerk is die mense. Die kerk is nie die mense nie. Die kerk is 'n samekomsplek waar ons by mekaar kom. The church is a place where we gather together. And if we say Jesus is our example, then we must start following his example. Dan moet ons Jesus se voorbeeld volg. Want dit sê Jesus het in sy jong tyd en in sy ouer tyd, hy het nie die Sabbat gemis nie, hy het nie die kerkdienste gemis nie. En hy het ewen kerk toe gegaan om die leiers aan te vat. He went to church to take on the leaders. The church is a place where we gather together. 1 Corinthians 6:9 says, do not neglect your gatherings. Moenie jou onderlinge byeenkomste versuim, soos it says, like lots make the habit of doing, soos baie die gewoonte maak nie. Jy sien, as jy verskoning soek om uit die kerk uit te bly, dan gaan jy een kry. If you're looking for an excuse to stay out of the church meetings where we gather together, you are going to get one. But that's where we got the thing wrong, waar ons die ding verkeerd het. Want jy moet een ding weet, die kerk was nooit begin vir mense wat sit, ek noem dit altyd 'n Christen wat gered en gepark is. A Christians that saved and parked. They go to church, it's either out of tradition, dis of uit tradisie uit, of uit hulle voel skuldig, of wat ook al. Maar een ding moet ons verstaan, die kerk was nog altyd geskep as 'n plek, dis 'n hospitaal eintlik vir siek mense, waar hulle gesond kan word. As jy siek is, hardloop ons gou na 'n dokter toe. When we sick, we run to a doctor and we get medicine and we get all this stuff. And you know what, if God could have done miracles in the old day, like letting lame people walk, letting deaf people hear, as hy verlamdes kan laat loop en dowes laat kan hoor, kan hy dit vandag nog doen. Die Bybel sê, as jy 'n probleem het, as jou hart swaar is, if your heart is heavy, if you've got a problem, if you're carrying a burden, you must go to the elders of the church. Jy sien, want die kerk bestaan uit 'n klomp mense, lidmate, lede. Die Bybel sê ons is elkeen 'n lid van 'n liggaam. Die liggaam is wat by mekaar kom in 'n gebou of by 'n plek om God te vereer en te verheerlik, om tyd uit te koop om te hoor wat die Here vir jou sê. Jy sien, in die ou dae het hulle die mense deur dakke laat sak. They let people through roofs. Friends took friends to church to get healed. Vandag, wat doen ons? We say to people, go see the doctor, go see the psychiatrist. Gaan sien hierdie persoon, gaan sien daai persoon. Net omdat jy sien, dit wys ons geloof is nie waar dit moet wees nie. It shows our faith is not where it's supposed to be. It's supposed to be at a place where God can still heal. God can still do miracles. Maar hy doen nie wonderwerke nie omdat ons hom beperk. We first want to run to a man, and if that doesn't work, we take God out of the boot as a spare wheel. Ons vat hom uit die kattebak uit as 'n spaarwiel en sê, okay, nou gaan ek jou vertrou. Where it should be the other way around. Jesus Christ trusted God first of all in everything. He acknowledged God. Hy het kerk toe gegaan. As ons sê hy is ons voorbeeld, hoekom volg ons hom nie? Why do we not follow Jesus Christ if he is supposed to be our example? Maar is baie makliker om na 'n dokter toe te hardloop, baie geld te betaal, en dan die dokter moet jou gesond maak. Because our faith has grown so weak that we do not trust God to do it anymore. Want ons geloof het so swak geraak, dat ons in alles na die wêreld gryp, en mense gryp, en geld gryp, en dinge van die wêreld gryp. Jy weet, ons is geneig om God as die spaarwiel te gebruik, wanneer niks anders werk nie, en ons val op ons aangesig, of ons val op ons agterend, dan wil ons roep, Here help. Hoekom roep ons nie eerste Here help nie? En dan kyk wat God vir ons sê, wat moet ons doen? Jy sien, die kerk was gestig vir siek mense, vir gebroke mense.
Al die mense wat Jesus gehelp het, was mense wat gebroken was, wat siek was. Jesus Christ went and he helped all the people that were broken. Then he created the church so that people can get together in a place, corporate place, where they can agree on something, pray about something and trust God for something. Dit maak my so siek dat mense duisende rande spandeer op dokters. En hulle het die dokter van alle dokters wat oor hulle wil wonderwerke doen. Why do we use God as a spare wheel, as a crutch? When we've tried everything and it doesn't work, then we want to go to God, wasting a lot of time, wasting a lot of effort and wasting a lot of our health. Jy sien as ons laaste na God toe kom, God kan niks doen. Hy's a gentleman. God is a gentleman. What God does is he invites you every time. And then we listen to people, we listen to people's opinions, ons volg mense se raad, en dan doen ons wêreldse dinge in plaas van om na God, die een wat die wêreld geskape het, toe te gaan. Dis 'n skande. Dis 'n skande. Ons kan al hierdie goed so sê, dokters, God het doktersdag gesit en al die en al daai goed. Maar weet jy wat? Op die einde van die dag moet ons terugkyk en sê, na wie toe gaan ons eerste? Who do we trust first? The doctor or God? Do we have faith enough to wait for God to do the miracle? Or as soon as it doesn't suit us and it's taking too long, ek weet ek het dit al baie gedoen, then you want to make your own plans. Hierdie preek het God met my gedeel vir die laaste 2 weke. He shared this word with me for the last 2 weeks. Everything you have is given by God. Alles wat jy het is deur God gegee. Jou kinders, jou vrou, jou man, jou werk, jou geld, jou bankrekening, jou besigheid. Alles is vir jou gegee. So alles behoort aan die Here. Kom ons gaan na die een toe wat aan wie dit behoort. Hou op na die wêreld toe hardloop. Let's stop running to the world. I don't know what goes through God's mind. He's a very gracious and loving God. Hy's 'n baie genadevolle en liefdevolle God. Maar ek dink dit is 'n skande dat sy mense hom laaste ken in alles. Jy sien, ons moet een ding verstaan. Ek het al in kerke gesit, I've sat in churches where somebody walks in there that's from the street. He doesn't have, he's got torn clothes on, hy het geskeurde klere aan. En wat doen goeie gawe Christene? Hulle kyk neer op hom. Dis wat die Here gesê het, die hoofplekke in die kerk is nie bestem vir die kerkleiers en so aan nie. Dis bestem vir daai ou wat nou inkom, wat tot redding wil kom, wat nou sy lewe vir die Here wil gee. Sit hom voor, maak hom belangrik voel. Hy het genoeg deur die wêreld rondgeklap. He's got enough negativity that slaps him around in the world. He doesn't need the church people to do it as well. Jy sien, die kerk het sy fokus verloor. Eerstens, die kerk het 'n plek geword waar meeste mense sit en hulle is Sondag kerkmense, they Sunday church people and the rest of the week they live like hell. Saterdag aand by die Joel en by die drankpartye, by the drunk parties, by the swearing, watching the wrong stuff, listening to the wrong stuff, mingling with the wrong people, and then Sunday we sit with our holy faces in church, lift our arms and worship the God of recreation. Ons lewe is skynheilige lewe. En ek praat nie net met julle nie, ek weet, ek het ook die foute gemaak. So I'm preaching out of a background of knowing that I made the mistakes. But it's time to rectify it. The coming of God is near. Die koms van Jesus Christus is naby. Alles is besig om in plek in te val. God gaan leiers uitsorteer in ons land. God is going to sort out the leaders in South Africa. I read a part in Micah 2, where he says, he is going to destroy them from their thrones. Hy gaan hulle afruk van hulle trone af, waar hulle dink hulle so gemaklik sit. Leiers in die wêreld in, wat verkeerd lewe, wat al hierdie goed toelaat teen God, homoseksualiteit goed toelaat, wokeness toelaat. Al hierdie goed wat die wêreld nou so aangegryp het vir 'n lang tyd, nê. God sê hy gaan daai trone en daai altare afbreek van hulle afgode wat hulle gemaak het. Baie van ons leiers het 'n afgod gemaak van sy posisie en hy het gedink hy is untouchable. Our leaders think they're untouchable. When God starts judging, you are going to feel the wrath of God on you. En die Here het vir my gesê in Micha 2, hy het gesê hy gaan die leiers van hulle trone afruk. He's going to rip the leaders from their thrones. Jy sien, die kerk het 'n plek geword waar ons moet verstaan,
God soek die siekes, die dwelmverslaafdes, die homoseksuele. Hy soek hy mense in die kerk en dat hulle kan terugbring op die pad van geregtigheid, so that God can bring them back on the road of righteousness. But most of the times the church people are the enemy of God's work. Die kerkmense is die vyande van God se werk, want ons kyk neer op 'n persoon. Kyk 'n bietjie, waar was jy? Look at where you were in life, what mistakes you've made, and God's grace brought you together so that you can come to church. Hou op neerkyk op mense, bring hulle in. Let's bring them in, let's reach them outside. Let's touch their hearts and bring them back to God. Bring hulle terug in die kerk in. Jesus se kerk was 'n plek waar almal welkom was. Look, God's not going to allow you to do your sin in his house. As jy inloop, dis 'n afgeheiligde plek waar mense met mekaar kom, die almagtige God. Jy gaan nie met jou homoseksuele neigings daar inkom en daar sit en sulke goed doen nie. Jy gaan nie daar sit en vloek. Jy gaan nie daar sit en drink nie. Jy gaan nie daar sit en pornografie kyk nie. You're not going to sit there doing all these sins. God will not allow that, make a mockery of his place. The world is already a hell of a mockery with what's going on. The world belongs to God. These people talking about getting land back and getting land that belongs to them. Let me tell you something. Nothing belongs to anybody. It belongs to God. Doesn't matter if you paid for it. But lots of people today want everything for free. I've still got a lot of respect for people who bought the stuff, worked their butts off to get somewhere. Ek het respek vir mense wat gewerk het om te kom waar hulle wil wees. Maar daar's te veel mense in hierdie land, too many of the people in this land that want everything for free. If you want to talk about slavery, please shut your mouth, because let me tell you one thing. The first slaves were the Israelites. They were slaves for 430 years. So you don't have any right to say it belongs to you. If we want to give it back to the slaves, go back to the Israelites, the people that were touched there. But God doesn't work that way. He gives it to the people that deserve it, that lives according to his word, that lives in righteousness. He says, I will bless you with land. I will bless you with finances. So julle leiers wat skreeu, you people that shout, you must take people's land and stuff, God will sort you out. God sal jou uitsorteer. Jy's besig om te speel met die grootte God. You think you've got everything intact. You've got everything in line. God is going to sort you out. He's going to rip you from your throne. Your lying, deceitful thrones. I want to read something to you. We've gotten to the point where we say, waar ons sê, die kerk het ons nou konsensus bereik, dat die kerk is daar vir almal. Kerk is daar vir die siek mense, vir die ou wat dwelmverslaaf is, die ou wat drank verslaaf is. Hulle gaan soek die hulp buitekant, want die kerk ontvang hulle in en nie man. Dan ook wil ek ietsie by sê. Die kerk het nie 'n plek geword waar jy geld moet maak nie. Die kerk het 'n plek van gelyke grond geword, equal rights, equal deservance. Die kerk het nou 'n plek geword. The church was supposed to be a place of equality. Die kerk het 'n plek geword waar daar duisende ryk mense sit en honderdduisende arme mense. En die ryk ou hou net aan lewe, maar hy staan op Sondag in die kerk en lig sy arms. En hy hier en daar doen hy ietsie om sy gemoed te streel. Here and there help somebody to make himself feel better. Let's go back to the model of the church. En ek gaan dit nou vir julle lees. I'm going to read it to you in Acts. It says in Acts, die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Those that accepted his word with joy were baptized. En daar is op die dag 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer en die apostels en in die gemeenskap en die breking van die brood en die gebede. So they got together, they listened to the word of God, and they broke bread. They had communion together. Hulle het by mekaar gekom, geluister na die woord van God. Hulle het elke keer by mekaar gekom. Ons is Sondag Christene. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en teken deur die apostels plaasgevind. Toe hulle by mekaar kom and they got together as a church, lots of miracles happened there. Ons sien dit nie meer nie, want ons is nie opreg met God nie. We're not upright with God, we're not righteous. En almal wat gelowig word, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Listen to this. Het alles gemeenskaplik besit. God does not bless you to be rich in the church and a poor guy sits and he suffers. He doesn't have any money. Why don't you know about the guy? Because you don't take time to find out about the guy. Die kerk sit vol mense wat sukkel elke maand. En dan sit daar 'n ou met miljoene of honderde duisende rande in die bank in.
Jou geld is nie vir jou daar gegee nie. Your money was not given. And church leaders, pastore, luister baie mooi. Jy is nie veronderstel om 'n beelderyke lewe te lewe. Ek weet daar's baie pastore wat oor hierdie goed praat en so aan. Maar ek sê vandag vir jou, as jy baie het en daar's baie in jou gemeente wat min het, nee, is dit 'n skande. It's a shame. It doesn't help you spending hundreds of thousands of rands of traveling on your airplane, and it could feed a lot of people in your church. First, look at your house before you want to change the world. En hulle eiendom en besittings het hulle almal verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Do you see what God did with the first church? They shared everything so that nobody had lack. If there's people in your church or your surroundings that have lack and you're not doing something about it, jou kerk se finansies is nie om 'n bankrekening te hê wat 'n helse bedrag in het nie. It's to have everybody, like the Bible says, ja, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. We are too spoiled. Because the one guy can go to dinner at the most expensive restaurant in the church every week, twice, every night. Die ryk ou kan elke aand gaan uit eet en die arm ou in die kerk kan sukkel om 'n brood te koop. It's a shame. It's a shame. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. You see what happened here? The church was so in unity and on the same page and on the same level that the people outside the church noticed this. Jy sien die mense sal weer die kerk opmerk wanneer die kerk eendragtig saam staan, wanneer die kerk na die kerk kyk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. You see, when you do it God's way and you do it the first church's way, God will add by the church, will add by your community. Maar weet jy wat wil ons doen? Ek wil sê ek het dit gedoen. Ek het al so baie ouens gehoor. I heard so many lots of guys that said, yeah, I worked hard to have all my money. I worked hard to have this beautiful house. I don't say you're not allowed to have it. But look around you. Are you doing what God said in the first church? What His commands and His direction was for the first church? We've lost it. Want daar's skatryk ouens in die kerk en brandarm ouens in die kerk. There's over-richly people in the church and poor people in the church. Where the first church said we're supposed to be on the same level. Then God will add by the church and God will start doing miracles. Jy sien die Jesus kerk, nee, het almal ontvang, almal gelyk behandel. En God het bygevoeg and God did miracles. Not doctors or everybody else. God did the miracles. Dis tyd dat ons terugkom, dis tyd dat ons wakker word. It's time we wake up. Jy sien, daar's baie ouens wat ek rond sien, dan sal hulle byvoorbeeld 'n preek van, kom ons sê, Jesse Duplantis vat. They take a sermon from Jesse Duplantis, and they'll rip the one part out. They keep themselves so busy, and that's how they make their money. Stop wasting your time ripping apart what somebody wants to do for God, and you start using your time making a difference for God. Want dis die ouens wat altyd fout soek met almal. I want to see what's in your closet. Wat steek jy weg? All these people on YouTube. I don't want to be on there. Because everybody, the sun can't shine over anybody. You're going to find me saying something wrong and ripping that apart. Ek kan jou bet as iemand hierdie preek luister, gaan hulle iets sê en ja, check wat sê hy. Look what he says. It's against the Bible. Whoopie. But do you know what the Bible says? Take that whole, sê in Afrikaans, al die balk uit jou eie oog uit voor die splinter uit 'n ander een sin uit. You see, all these people criticizing a leader that wants to preach a sermon and then makes a mistake on saying something. I don't say if somebody makes a doctrine of saying nonsense and talking rubbish about the Bible, we shouldn't take it on. But don't make a worldly spectacle about it. Why don't you be an adult and go and do what the Bible says?
Talk to that person. But no, it's better to put it on YouTube, make a hell of a YouTube podcast of it, so that you can make money, so that you can be on the forefront. You sien 'n groot mens, an adult, goes to the person that made the mistake and said, you did this, hear their story, and then when they don't want to rectify it, then it says you take a witness with you. Then it says you bring him in front of the congregation, not in front of a sinful world, and try to break down the ministry. You're doing the devil's work, man. Jy doen die duiwel se werk. Because I promise you, if I follow you for an half an hour, I will get your mistakes. Ek sal jou foute kry. En wat gaan jy dan sê? So pas op, be careful of what you do. Ek wil net sê, kom ons kom terug. Ons terugkom by die Jesus kerk. Moenie op Sondag jou armpies oplig en loop en prys en al daai goed, en weet jy wat, die res van die tyd lewe jy vir me, myself and I. You're looking after yourself, you don't care about the world around you. It's a shame that I'm looking at family members that are so poor, and then in the same family they've got a brother, sister, mother, father, uncle, whatever, that is so rich. Well, luckily I can tell you, all of you, one day, every person, with what you did, said, or reacted, or what you did with the life God gave you, will one day stand in front of God, and you will be judged. I hope you've confessed your sins and you've rectified it with God. Because if you haven't, you know, hell was not created for God's children. It was created for the devil and the demons, the angels that followed him. And then after that, the people got so rebellious. It was created for people that choose to follow the devil's path. So as jy hel toe gaan eendag, is dit nie God se skuld nie. If you go to hell one day, it's not God's fault. It's your choice. The choices you make now determine the end of your life. And I'm not talking about when you die. I'm talking about everlasting life. Either hell or heaven. It's your choice. But church, let's get back to the compassionate, caring place that God wanted it. Kom ons as kerk, kom terug op die omgee. En weet jy wat, belangstel in mekaar. Nie verby mekaar lewe nie. Kom ons kry die kerk op 'n plek, soos Jesus het wou gehad het. May God bless you. Let's pray. Here, kom in die teenwoordigheid in. Gaan nie baie sê nie, alles was gesê, everything was said. God bless this word and everybody that hears it. In Jesus' name. Amen.